Anyang aki din! Agba-vlog mo't gaya mong dakwin ni kinilakay na, Mari Karen. Anya nga iti ibablog da, Mare. Agkantada sa da i-video. Isuti ipopost da iti Facebook. Amo daya ti agkanta. Jak amo ano boses da nga ta tinangag ko, wano, lipsing lang. Kita man, Mare. Madamdaman to. Agpa-loadak pa'y. Nag-expire nga minun ti load ko, Mari. Kada-load ko, Mare. Ibagam, no anya ti Facebook account apang ipuposan da. Tabuyaak man ti bagbagam, Mare. Dahito ni Mari. I-search mo laangan. New Facebook account taray ta. Martin Queenie Vlogs tinaganda, Mari. Feeling vlogger damat. Anya lakit din dagita nga gasawa. Awan ti amoda pagtrabahuan daya. Iso akum kumpormimot ng ti mapampanunot da nga aramida. Mare, anya nga iti makunam iti impabuyak kan ka. Kasla lipsing mat, Mare. Isumot lang ti atap ko, Mare. Anya ko mga iti amo dagita nga agasawa. Amok ti boses da. Ngamjak pa'y idanangag anag kanta, Mare. Agure ka. Kunak man no agtrab-trabaho da ijay syudad. Isumat lang ti amok, Mare. No adda trabaho da ijay. Apay nga agkan-kantada pa'y lang. Apay ang masapol pa'y lang ag-vlog da nga agasawa. Saan siguro nga umanay ti suswil doon da pagbiyagan da, Mare. Agure ka. Agsalsala da pa'y sawit. Wun, adda da kiti ipopost da. Agsalsala da nga agasawa iti sangwanan ti kamera. Kas dala agbibisin, Mare. Nan, buyaag man dagiti vlog da inton madamdama. Aday talakay, agsalsala da nga agasawa iti sangwanan ti kamera. Saan lang aday ta? Nag-jowit da pa isada in post iti Facebook. Mayat mo ti salad ang agasawa. Bagay daw ay. Na, kano nagtangkan ti bagbagida. Denggam pa ito'y kantada lakay. Madlaw alipsing. Anya, nga lakit din na bakit. Buya lang. Sana masapol nga uyawom ida? Ay ibagbagak laang ti pudnaw lakay. Ti amomi ka ni Marilisa kat agtrab-trabaho da ija syudad. Mas daw kami lang nga, hindi di makita mi ngagblablag da magaya man. Amang bakit. Saan ang masapol na pakibiyahang maamin na makikita am? Ipapudot mo mang kiti ti kape, tagkapeta. Kurang lang dito iti kape. Aday bagak kada kayo, Tata Luisito. Anya na ita, Karen. Anya ti aramiden da Queenie kan Martin ija syudad, Tata. Ija iti pagtrab-trabahuan da. Apay ka na eh. Trabaho? Saan samot at trabaho ti aramiden da ija, Tata? Ajat ka't mo sawan. No kasta, di yu amaw no anya ti aramiden da ija, Tata? Idiretso mga minin. Ano anya? Agbeblog da, Tata. Agsalsala ken agkankantada iti sangwanan ti kamera. Intun kwan, i-post da iti Facebook. Sapay, kasla lipsing mo di kantada. No agsala damat, agpada da nagtangkan ti bagida. Diyak ka mo na ita. O, bit lang tayo pakita kada kayo, Tata. Amang ano panunutan niyo nga gulul budak. Anyat ko na, Mari. Impabuyam kini Tata Luisito ti video ti anak kan manugang na. Wen, Marilisa. Kat, anya nga ti reaction jay laki na, Mari. Kasla bumilim nga rod, Mare. Anya ko mga ti pagbiliban na ijay, Mari. Nabuyak ti salada. Kat nagtangken mo ti bagina. No agkanta na. Kasla lipsing pa'y, Mari. Ay, naku nampay, Mare. Luk-luk punda lang ti bagbagida, Mare. Nakitam ka di ti baro a post da, Mari. Inkantada ti sikat akanta ita.
Ngam kasla lipsing manan sika. Ag-comment ka, Mare. Ibagam alipsing lang ti kantada. Ag-comment ka matlaang iti video da iti nagsalada. Ibagam ta nagtangken ti bagida. Tapno inton sumaruno, amudan ti aramidan da. Aywan amare, nasakit iti mata ti kasta mapanda ipopos. Nagawid ka din dito, Alisa. Wan lakay, itaypay, apay ka de. Anya kay lakin di mat. Tunggal umay dito'y balay dakwi ni kan Martin nga agasawa. Titupi ko yun. Anya kumatidakas ijay lakay. Ay na, no di yung magustuhan ti pupus da. Di kay agbuya. I-block yu ita. Tapnawanin ti alo sa uyo. Dakas ayat ti ag-suggest lakay. Para iti pagsayaatan da. Tapno ma-improve da pay. Anya lakit din, ay lakay. Tapno ibakan ka. Sabali ti apahal kan suggestion ha. Nagaduki di ngay bagbagam dita. Lawan tinasayaat nga ibagayo. Aguli magkayo. Sana rin tamang uyaw iti diskarte ti sabali at tao ter aramiden nyo. Saan kayo mo't nga agsweldo di takay? Hello, Tatang. Nag-miss call kayo itay. Napuyak ngamin si video yaw ita sawa manakaw. Anya video, Tatang. Ay, tay vlog yo ah. Vlogger, kayo magayawan. Kinapudno na, da kami ti agkanta iti kasarti ka aruba tayo inton sumaruno abulan, Tatang. Lukasta, agawin kayo dito yung lugar tayo. Wala, Tatang. Isupay mo ti itid da talent fee Mayat day tanak kaw. Ipanagkakyaw ka nagiti managdilaw akalugaran tayo. Akabailan nyo ba itagkanta? Lip-sync kung kunada ngamin dito ikay. Anya? Nagado asaw nagiti managapal idinamuandang ag-vlog kayong agasawa anak kaw. Aging gaita, kasta dalatta. Wag, nupay kasta. Di kay maupay anak kaw. Kasta talaga nagiti tattao. Ama nagapal. Amin agaraw yaw dilawanda. Iyaramidan na kayo. Hindi pa kayo babay na niyo. Di kay madanagan, Tatang. Uray anya pa'y tibagbagada. Ituloy milatta, ter aramiden me. Anya tinyawag ni Tatang, bakit? Nagsaludsud laeng may papaniti pa nag-vlog talakay. Amo na nga agawid tayo itong sumaron na abulan? Lakay. Imbagakan ko na. Kat siyempre, naragsakan mo't. Mayat ka no agawid na. Managapal kung kunapay ni Tatang itay. Dagiti kalugaran mi Nakita da ka no ti vlog ta. Kat nagado ti madi ti bagbagada. Normal samot ten ti kasta, bakit? Un nga rod lakay. No siya, awan mo't ti bibiyang ko. Ituloy talata ter aramiden ka. Tinapatag kat awan ti badbad da kanta pa da tao. Nay, basaam da ito'y comment, bakit? Anya comment day talakay. Lipsing ka no ti kantata. Agraman ti naipo sa salata. Maditi comment da. Ni, kita agman no asino ti nag-comment iti kastalakan. Aday ta niyo. Lisa, Ni Karin mat jamaysa. isuda manan. Ay, anya lakit din dagita at tao. Awan samot ten tinasaya at nga aramiden dagita. Replyak ka de, bakit? Ay sanan, awan matlaang ti maganab ta. Bayam ta i-comment da no anya ti kayat da nga i-comment di ta. Saan ta apa-apekto? Aramiden talat ta ti kabailan ta. Tapno ad-ad da nga agparikot dagita managapal. Adda kaming Tatang. Ay, agtugaw kayo pa anak kaw.
Lugan nyo ka di dayjay. Wen tatang, hulugan day ta, ngam dandanimin fully paid. No kasta, adda gaya mo ti service. Gimatang kami, tapno adda pag-service no kastang adda manen ti kasaran ang mabali na pag-sidelinean tatang. Ay way, taplosan kayo ang marigatan. Kinasari tayo ka din lang iti agkasar. Nagsarita kami iti chat laang tatang. Mapan kamin to iti ayan dainton malam. Gayam, mabalay na negosyo tagkanta. Un tatang, isumot ti may sa pangalalaan mi iti kwarta. Ki trabaho yung ay gayam bidesudan. Ang mga nuniyon masikasaw. Agtrab-trabaho kami lata tatang. Inayon mi laang ti vlog ta isupay met. Mayat na ita anak kaw. Dago sa makaurnong kayo. No nalaing kayo magdiskarte. Dua, ti source of income yaw. Imposible yan. Di kayo makaurnong. Queenie, kaano pa nagawit kayo? Idi na minsan pa'y nga aldaw, Marilisa. Itaman pa'y analagip yu tinagawid. Una, tada kami tinala ti kaaruba tayo nga agkanta iti kasarda. Anya? Di mo nangagmaray? Da kami ti kayat damilan nga agkanta iti kalaysada. Kabaalan nyo nga rod? Wanmut Iso nga rod anagwan kami idi nag-message da. No kasta. Talagang addalat tamo ti kaarobang agpilip iti talent da. Napauli magka Marilisa. Ha? Ay, awan matkit di, Queenie. Adala na lagip ko. Jay lugan ngay anak kaparada iti sangwanan ti balayo. Kukwayo day jay? Wen, lugan mi day jay. Simple laeng. Talagang umas asenso da. Adabay gayam ti lugan da. Nasalaw ko ni Queenie di tadalan itay mare. No kasta, nagawid da gaya man. Wan, isuda ka no ti agkanta iti kasardamilan. Di nakman rabakan akasta si Kalisa. Pudno man ti ibagbagak mare. Asino tinang ibagakan ka, amang anukun ko na dalaang dayta. Ni Queenie mismo tinangibaga mare. Anya, Adda pa yung tilugan da ka. sigurado a second hand laang dayjay. Kan utang tinaggapuan na. Pangalanda ko mangay mat iti bayad da no bilang man. Pudno ka di tinadamag ko, Queenie. Anya day jay mare. Da kayo ka no matiagkanta iti kalay sa damilan. Wen, da kami na rod. No kasta, pudno gayam ti indanon kanyak ni Lisa. Adda ka di parikot? Ay awan. Awan matkit de. Kayat ko lang nga i-confirm no pudno matlaan. Umay kayon to tapno agsasalakan agkakanta tayo. Ay uwan Makitan to no sa anak asumadot. Tapno mabuya yung matlaang on the spot ti panagkantami. Tapno saan kayo nga agkom-comment iti dakas kadagiti video nga ipopos mi. Anya? Naimbag man, ta saan kaya nagpinungot kini Karen? Bakit? Wen ata nakapagtepulak pay lakay. Yung madlaw ko itilangana akas na madanagan launay. Nalagip na siguro, dagiti comment na kadagiti video ta. Mabuteng day jay, no idiretsok nga ibagakan kwa na. Iso akas jay ti reaksyon na. No, apay nga may namasapon nga ag-comment da iti kasjay. Sa ita, isuda mo't gayam tagbutan. Ay, agin tuturod man nga minan dagita managapan lakay. Ala, bayamon. Ditan pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ag-practice takit di, tapno mayat ti performance ta inton bigat. Ipaneknek ta asaan alipsing ti kantata, ken kabailan ta ti agsala. Uray
Uray siyak nga rod, Mare. Kasla masaduta ka mapan. Ay, anya nga tang agpaiso, Mare. Kasanulaangan, no i-special mention data ijay, Mare. Ay, di nakababain to. Day tamot lang ti may sa pagdandanagak. Nang rona kat isudang agasawa ti agkanta. Amangan no bumalas da, Mare. Indilit mo ka din, nagiti comment mo iti post da. Ay, wan, Mare. Deleted aminan. Uray siyak, Mare. Indilit kon. Ngam adalat-tadanag ko, Mare. Narigat man, no ma-special mention ta ijay. Ay, nakababain mo. Mapangayo gid din. Tapno mangagyo ti golden voice dagiti taong uyawon nyo. Na, Mare, nagato ti nagpalakpak kalpasan ti panagkanta da Queenie itay. wan nga rod, Mare. Talaga nga adugayam ti fans da, uray dito'y lugar tayo. Wan nga rod. Uray anya ti ibagbagata kat bumiliblat tamot dagiti tattao kadakwada. Ay, nakababain tapay dito'y, Mare. Sapay in marmari testa kadagiti kalugaran alipsing laeng ti kantata. Anya nga iti makunayo iti kantada. Lip-sync ka di pay? Anya kalakit din ay alakay. Tunggal ada pagsaritaan mi, adda ka akanayon. Kas makita yo may. Talaga talented da. Oray uyawon nyo ida. Agprogreso dalata. Da kayo nga. Ada sweldo nyo iti kas nangararamidan nyo. Masapul nga rod nga iparupam, si Albert. Ay na, inton sumaruno, agbalin kayo naragsak para iti padayo a tao. Di yu ipalubos nga apal ti agari di ta puso yo. Naim paglaga na, tasan awar freak da Queenie. Iso nga awan tinangag nyo. Ha, no sabali la siguro a tao. Delikado kayo. Ama nga no special mention kayo matan. Kasano ngay, Mare? Kaano tang agsorry kadakwada? Kaano nga tanga agawid da, Mare? Agsublida kano ijay syudad into no Lunes, Mare. Panag ko na, Mare. Mapakawanda tanga tano, agsorry ta. Day tatidyak sigurado, Mare. Uray nagdelete ta ti comment, no na-screenshot da. Awan mat siguro ti dakas na no ipadas ta ti makisarita iti personal kadakwada. Sa bagay, husto ka, Mare. Saan ta amaamuan ti sungbat ti saludsud ta, no di ta padasan ti makisarita kadakwada. No anya ti desisyon da, aklunan tan ah. Anya kay, kat managbasol mat nga mintingiwat ta. Anya laki, Jain. Agbalin ka anaragsak, kadagita bambanag anaragpat ti pada mataaw. San adakas ti agsayais, wano agkumay, no para mag iti pagsayatan da. Angam no ti suggestion, wano comment mau, kat adanayon na nga apal, ay agpanunod kan, tasan anasaya da ita, kakabsat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nasaya at nagranata, banji balasang kao. Apay tata, aday bagayo. Damagak la ko ma, no adapay ti madawat a mabali na maimula apon ti sabaya. Ay, wan tata, ado pa'y mat-ijay bangkag may. Umay kayo lat ta ijay. Iso na laang tada kayon ti mangala. Tasaan mat amasangon nila kay ko. Wen, awan parikot iti dayta. Anya lakit daid, siya ko ti makambaw. Wan tata, Kahit mabali na nga ron amapan mangala, oray awan tao ijay. wan tata, mapan kayo lat ta. San abale, taing pakada yung matan kanya. Ay agyaman akuna ay balas ang kao.
Anya ngay dayta imot yung nakakarga iti sakaw, tata. Ay ko, babasit na po unti sa babaraw. Ha? Dapan ko man dinawat iti bangkag da banje, nga gasawa. Kasta ka day. Di mapanyamot tin imula iti bangkagyaw, tata. Aywan man, bareng dumakkel a dagaws. Tanabiit mo't a dumakkel, kinagbunga ka, tisaba. Aywan, tata. Mabitlang ti saba. Anya ngay gayam asaba na kita, tata. At dalakatan, at damat dipeg, akas laro pa pa yung kaaruba mi at chismusa. Ni tata mo't naangaw kayo talaga, tata. Ket puno umay, isulat ti paglaingan da, ti agchismis iti pada da atao. Ay, na yan takas ladipig. Alaman nga ron, tata. Tayo naktuman mo dumawat ka ni Banjay. Iti mabalin na maimula. Tadapay mo't mabalin na pagmulaan ni Jay Bangkag may. Aywan nasaya at day tabarawk. Agmula, tapno adda apitan. Katuan alakay, lakit di nagagat ka mapanagala iji bangkag dakat mapan ka. Wan ba kay? Mga anak lang ta mapanak man ni Jay and the Banjay. Barang mabalin pa iti mapandumawat. Wan kasayaatan amapan mo pa ipakada ngo mo na. Tapno awan makuna namat Wan ba kay? Nalawa pa'y aya, jibakante jibangkag amabalin na pagmulaan iti saba. Kitwain, nalawa pa yang. Uray mano asaba, mabaling. Ala, mangan ka nga rudan lakay. Tapno mapan ka ije kunam apapanam. Si kakit di matpare, imay kapay lang dito'y balay. Di kalata nagdiretso ije bangkag me. Si kakit di mo't mare. Kasayatan latamot angay pakadak pa nga mo na. Sa bagay matkit di Ang mga bagat ti makakita, nagtatakawak kung saan ko nga ipakada. Ay, sika talaga. Mala mapankalat ta mga laigay bangkag mi iti imulam asaba. Ado pa'y mati saan nga inala ni Tata Bruno. Agmula kayong agpayso, kabayatan nga adda maimula, kan pagmulaan, tapno adda maururay a maapit to. Aywan maray, gusto na ito ngayon baga. Agmula, tapno at dapitan. Pale, naggapam ngay. Kasla nagdagsin dita imit mo ya. Ay na, ijay man bang kagdabanjay paray. Napanak na nga la iti mulak apo unti sa ba. Kastaya. Yung kamutin mga la paray. Ado pa iti mabalin nga imula. Sapay lakatan dagi jay. Iso ti kang inaana sa ba. Uray sa dino a lugar. Masadutak lakid di pale. Anya kita agmula iti saba nagpudot ti dalang ti init. Paray, Ado tinaskan nga alamida kay balay mi pale. si kakit di mo't paray. Anos la ka di iti biyag. Agmula tapno at daapitan. Stella day ta paray. Apay, san ayaan nalawag ti imbaga kan kapalds. Masadutak nga lod. Anya lakid di mitten. Unay mo tanday di nga Anton? Ngam sa bagay, am mo ti tao day di alalaki gaputi kinasadot na. Saan lang ani Anton ti sadot bakay. Duada nga agasawa. Ay wag, uray ni tiringkat na paklan mo't lasadot day jay. Kitwan. Kitam no lumabas kay balay da. Agkaiwara basura da. Ngam nagmayat pa lang ti panagindayon da nga agasawa. Nairwam da na, itikas di abiyag da. Ibagbagak lang haro din ang mangala iti mula na asaba. Kabayatan nga dati libre ama imula. Kasya pa lang ti sungba na. Katbay amon tinapatag kat nakamulakan iti sabay di bangkag. Aywan na, manulang abulan ti saba, kit babalinan nga bunga. Dilata mapanagmula no mapanagmula. Apay nga min aya, masapul pa'y nga awisan na ka. Amumitin ni Palibaldo. Pilang bayani. Kundi siyang pitmitten Oho, adula amin nga muna mat. Makamulmulamit iti saba. Oho! Nagpudot ti panawin niya.
Bapan kakidyan nga agal ala iti punti sa ba amapan mo imula iti bangkag. Ulay awan Ay, wan alakay. Oh. Anya aga po amapan agmula kas taunay ti bara ti panawan. Ay, ado ti mabalin nga imula saan lang asaba. Anya lakit din. Bay, mga sudat ti agmula. Total ket agbibisin da unay. Nagpada na kinitatablono. Nga ulay nagdagaang kundi mula da. Agin gagagit dakit di Ay, naku namon lakay. Agbibisin da unay. Wan lakay, kasta tinapan na yung bagbaga da at tiring ija ang daminda. Agbibisin kayo kanuunay kini Tata Bruno. Salbag ki, de. Anya nga ta ti makagapaw, nga ibagada nga agbibisin kami. Gapo nga ta iti panagmula mi iti saba, nga oray nagdagaang ti panaway. Kasya nga ta. Wan, dahi ta kano ti makagapo lakay. Una yung dagijay nga agasawa. Awan lat na saya at nga ibagada. Uray na saya at kakadakwada. Ay, unay na ya. Nagsaya at matimbaga ka mapanagala iti mula na. Ngam kasta pa lang tinapan na imbagbaga na dya tiring. No nagdakasak kumakas lakadakwada. Tutupak, dagijay nga agasawa. Bay amon ka dilakay. Awan tinasaya at nga ibunga ti panagibalas. Ay, sa bagay mo kidiya. Bay ang talatan. Be kind to animals kunada nga ron. Anya lakit din. Ala, intakat manganan. Bay am dagita at tao. Iso ti katatao da. Ay, nagbiit at halaga ti panawan ang jabal daw. Uwin nga ron tata. Kasla kaano lang iti nagmula ta iti saba. Ngamita, adan ti mabalin nga apitin ta. Ayun ado ti sabak ang nagbunga. Oray siyak tata. Ay, nagragsak itirik na. Nagngina ti presyo ti saba ita, ijay envat. Agasam nga'y, 60 kada kilo ko naman. Uwin nga ron tata. Nakitak ti update ti presyo itay iti Facebook. Inton madamdama, bareng sumardang kito daw. Inakagpukan iti sabak. Isupay lang ti ilaho kita. Tasaan pa'y amabalin na giti bunga ti mulak at araw. Aywan na tata. Uray siyak may. Mapanak man agpukan inton madamdama. Sapay lang ko ma, tagtalinaid anangin na ti presyo iya invat. Tapno at daghanas ti panaglakaw. Tata. Ay, salbag ka. Agar-aramid ka mat si ka, Anton. Kasanon nga, no, ada nakakita kan kaan na pan nagpukan iti sabat yakin saba. Adaya amit tinakakita kanya ket awan. Nagpigsa ti tudo. Iso ang masigurado kung awan nakakita kanya. Ay, di mo pa ilang nga inuray arim mabi ay sakbay anapan ka. Talaga tiniram mat uray imalaldawan. Ha? Nakapukanak metlayang iti lima apunti sa ba? Ang damit la mailakok ita iji invat. Hey! Nakay na ti place ti lakatan itakit. 80 per kilo ko naman. Is? Anya? Ayos, ayos. Ala, aglisa ka. Tayo nakagbilok iti sa ako. Pangisakwak iti sa ba? Ipalugan ko kinikanol inton bigat. Tamapan aglako na iti bunga ti sweet fish na iti invat. Woo! Yeah! Nakasala ka kalangalod iti pagkwartak. Ay, anyalakit din. Ay! Oh, tata. Apay akasta tila ngayaw. Awanan pain, no nga sino man tinapan nagpukan ni Timulak asa babal daw. Ha? Kaya't yung asawan, uray da kayo? Kit adamot nagpukan iti sa bayaw, tata? Agasam man, tanapukan ti talo apuaon. Sapay na jay kumatimapan ko pukanan, ta iso kumatilakaw ay gamawanan. Anya? Ay, kunak laki din no siyaklaang tinatakawan iti saba. Uray da kayo magayam. Adamot tinapukan na doa apuon kanyak, tata. Ay, ti awanan bain. No asino man day agtatakaw. Agmula kumabag. Tapno adapukanan na. Sa nakas diyang agpukan iti saan na mag-asaba. Ay, dahi tangarod, tata.
Dilagbain mo no sino man da jay. Siyak di pagpungpungtutin data. Masigurado adi na magustuhan ko na tumay. Tata, Hay, no sino man tinagtakaw iti sabak. Agad dahil ti mabagbagi na. Agletag ti patong na. Agraman ti kirit na. Kinmarigata na makatak. Ha! Sana siyak ti kaskastada. anya. Aywan! Podno ti ibagbaga ko na tumay. Ha! Makapasakit iti nakam. Uray kasta unay apudot ti panahon ni December. Nagmulak iti sama. Tapno adda ko maapitak ita. Ngam inunaan dakit den di adda takaw. Salbag dakit day. Ha! Kasanungay no pumayso dagita nga imbagayo tata. Sapay napudot kayo ngagsasaw. Ay katawan bibiyang kao. Ganabenda ah. No sino man ti akin aramid. Ha! Salbag ko na tumay. Aywan mare, kasta timbaga ni Tata Bruno kinilakay ko. Anya? No asino man tinagpukan iti sabana, aggadil ka no ti mabagbagi na. Agraman ti ubot na. Ha? Oh, apay akasta ti reaction mo. Kasla addaan mo maipapan iti saba ni lakay ko, kun ti saba ni Tata Bruno anatakaw ah. Ay, si kakit di mat mare. Awan ti amok iti dayta ah. Siyempre, mas daawak mat ah. Taamok nga min ti panagsasao day ja alakay. Oh, adday ta. Amom madgayam. Amom anapodot ti dila na dayjay. No anyat imbaga na, ay mapasamak. Nang runa no nagdakkel ti basol ti nakabasol kan kwa na. Ay, wan mare. Amok dayta. Ay, nasayaat no kasta mare. Sapay la kuma, tano bilang man ta daam mom, idanon mo kan kwa na dayta. Tapno mapanon agkid daw iti pamakawan iti nagtakawan na. Nalakit din ngamin a kinasadot nga agmula. Uray saan niya ibaga ni Mari tiring itay? Madlaw kulata madandanagan gapu iti imbagak na kay. Anya? Sa anak mo na sigurado nga, amo mo tanti ugali dagidjay nga agasawa. Ay woy, oray siya. Adamod laatap ko no sino tinagpukan iti sabak. Kinsaban ni Tata Bruno. Narigat lang amin tagpababasol kay. Hay, sapay la kuma, tano pumayso man timbaga ni Tata Bruno. Sapay la kuma, ta saan ama palaluan ti panaggaddil ti mabagbagi kan ubat na. Anya saan nga iba kay? Mapalalwan ki di kumaa. Tapno agnakam no sino man day tang agtatakaw. Anya? No nagsado danto mga aming agmula. Day talagpukan iti sabat akin sabat amuda nga ramiday. Nya laki din. Anya? Kasta ti bagbaga na di alakay Bruno. Bakit? Wan lakay. Isumatimbaga ni Dona itay. Anya? Ay nalakay. Makapadanag mat si ka. Kasanon ngay no pumaysot imbaga day ja alakay. Pati mo na di alakay Bruno. Nagadula ka nga muna. Lakay. Apay, saan ka kadi amadanagan iti kasdyan nga imbaga na? Kasanon ngay no pumayso? Ay na, damag mun aya si Kateleng. Sa una laeng rayjay. Saan naman pasamak? Anya laki din. Alaki din. Yang kaisagalat ti makan iya kusina ta, mga labitan. Mabisina kun bakit? Nagsapa ka matan anak kariing lakay. Alas 2 pa lang iti parbangon ngam nakariing ka matan. Neko. Nagsakit mo tinta Anya ako ah. Mga angot ko dito. Mabagbagyak kasaladanan na bakit? Anya? Bakit? Nagsakit. Kasala nagadil nga ako paiso.
Ay, daytan ti kunkunak Anton. Daytan, pimayson timbagan ni Tata Bruno. Ano asino man tinangpukan iti sabana, agad dil ti mabagbagi na. Ha? Di mo kumamit ko na na husto ni Tata Bruno, Kat, anya ngay nga rod ti kayat mo nga ibagak, kat dayta nga ruden, pimayson. Nagsakit. Nagsaliit may bakit. Nailaban pa yung tiubit ko. Bakit nanay? Badya talaga. Anya? Pag-aasim, bakit? In ka bang kita itibulok ti bayabas na lasem? Wala na sipkat pelayang. Ipabulik mo. Tayo suti pakakaskot ti gandang ko na nanay. Kunakon kat! Kunakon kat! Ha? Tata Bruno? Ha! Sika talaga tinagtakaw iti mula ka sa ba? Ha! Unay na kinasadot mo nga agmula si Canton. Tata? Ah! Anya ngay ita. Naggadilakit nga rod di mabagbagem. Kanti ubat mo. Ha! Anya lakit din. Pangasyo ko ma, tata. Pakawanin na ko ma. Kaliyak, bayadak ti tinakaw ko kada kayo. Kita umanday ta. Inamin mo mutla nga si katinagtakaw. Ay, hanya lakit din. Gapulang iti panagtakaw mo iti mula ti akin mula. Isunay tagti makagapuno apay amagadgadil ka. Agbain ka. Ha! Aggagit ka gamin nga agmula ah. Salbag ka! Anya, matanday talangan paray. Nakasakang kami tamagmag nang. Ako Ayo, nagsakit namin ti maipit ngay, pare. Ay, sos, awan mon paray. Daytan ti ganabam iti inaramid mo, panagtakaw mo iti mula ti akin mula. Anya, Nagtakaw ka lang aroday. Inaraman mo pa ilaang magyay tao ang nagpudot ti dila na. Apo maysaw, dagiti bagbaga na, nung makapungtot. Ay, anya nga ita, paray. pagbabawyak ti inalamit ako, pare. Kaliyak, saanin ang maulit pa. Ay, kit nasayatan no kasta paray. Numaminsan ba nga main? Agmula, tapno at dapitan. Sana kastaan nam ayon lang ti mula takin mula. Nang runa no ti presyo kit nangina. Ha? Correct me if I'm wrong, paray. Anya laki din. Magadgaddil ka lang, gapo iti aramid mo. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Yawanan ba'y na pun siya? No ti panagkunanak at mayakar na ti alipospos ka? Ay, nagbidhout. Oo, nanang. Agong unget kayo, may tanaga po ije bangkag. Talaga asyak ti pagpungpungtutan na yapon siya. Ha? Saan man asyak ti kasta-kasta day jay alakay? Nanang, anya ayang amen ti pagungungtan nyo. No nga tamapan nyo kasarita jay tao, itinasayaat. Day jay man apun siyo Pilato akabaong direk iti daga ijay bangkag. Napanakit inya karan timuhon. Tiyawanan bay na laklakayan, kaslasan alaklakayan iti kasjay nga aramiden na. Ha? Anya laki din. Nanang, amangan kidimot no nagbidot kayo lang iti kasta ngay bagbagayo. Narigatan, ay susaya. Ay saan? Sana ka nagbidaw tanakaw. Amok nga inyakar na timuhon. Ha? Anya laki din. Romar ka di tapon siyaw.
Apay nga Linda. In may kamot dito, balay may nga agong ungot. Ha! Di ka man kundi sa lodsod si Kapunsyaw. Amok ti ugalaym. Nalay nga mangyakar iti muhon. Ay saan ako nga aramid ti akasta Linda. No aramid mo siya kalaang. Saan ako mga ipadakan na ka? Amok nga nyakar mo ti muhon ije bangkag. Si kalang matkat ti mabalin ang mga ramit iti dayjay. At sino kumapingay? Aniya. Ay saan nakaabos ta ang sasao iti akasta. Taawan amok iti dita. Kan mo siya. Saan ko nga aramid ti mangyakar iti muhon. Yaho, di ka man naging didingawan amob. Nagawa na bain mo si Kapunsyaw. Naglaing kamutan anang yakar iti muhon. Aniya. No ka ba alam amang yakar iti muhon? Di mo mayakar talipuspos kaw. Mawata ang Apunsyaw. Anya ka no ti bagbagana dayjay tatang. Agong ungat mat anakaw. Ibuagbaga na nga iniyakar ko kano di muhon ijay buwangkag. Anya? Hay, nako. Unayin ay ni bakit Linda. Tila adang ay papabasol naman. Hawan ang gano'n na ako. Hey, Makalawa sa sana ka na ijay buwangkag sa ita. Sakte umay na ito tudo anang iyakar kano iti muhon. daya bakit Linda? Hindi pa lang at dagdaga ti aguman na. Amin nakapapa nakit may papan iti dagdaga. Jakman na mo iti daya abuket. Nagrigat at talaga no iso ti kaboundere ti daga. Talaga nga ado ti panluayan na nga apa. Kasaritam to no agmamaw ti pungtot na tatang. Ibagam ken kuana. Asan abas talatan agpapabasol nang runan no awan mo't ebidensya na. Ay wan anak ka. Kasaritak to daya abuket. Sayati kas tangar aramidan dayjay alinda ken ka manong punsyong. Ay jakman amo iti dayjay abuket. Basta latan asimbugod iti bulay. Kasta unay apungtot na. Iniyakar ko kano de muhon a boundary mi iti bangkag. Ay, una yan. Amangan kit dimat no sa bali tinangiyakar. Ay na. Kagap-gapok iti bangkag itay bigat. Napan ako kinita ti ibagbaga na amuhon. Gam, saan mo't anayakar? Anya? No kasta, duling nga ron, ti matana. Ay akat no sigod mat aduling ti salbag abukat. Uri saan anayakar? Ibuga na anayakar kano, sakat agpapabwasol iti tao nga awan mo't ti aramid na. Ay, una yan ni Linda aya. Nagado ti kaap-apa na may papan iti daga. Wala nga raw. Amin matan akaapa na kahit maipapan iti daga. Dahil tatay makagapo. Ay wala gayam. Kita ang konsyang. Sapay iso ti kabounderiyo iti balayo. Ang mga no pagkatapan na kamay, ang mga yakar kano iti muhon. Ay, padasan na. Sana siya ti kalkalabanan na. Amangan no isukit di ti mangyakar iti muhon mi Ay wag. Iso ama sa pulaan. Nalay kamay. Amo matanday siya agum iti daga. Awan ti kaakaaruba no siya ti makapungtot. Pagpiang-piangag ti lubong na kunak tumay. Anya lakit din. Nay. Apay ngay.
Apay ngay, kasla nayakar mo ti boundary aruba. Anya na yakar nga ibagbagam at si kakunsyang. Nay. Napigsapay mo ti panagkitak ti kunak. Apay ngayon, sigud mat nga idya ayan ti abay ti kayo ti mahugan iti ayan ti mohon tayaw. Ngam ita, kasla nay denden matan. Ay, di kang sasawi ti kasta si kakunsyang. Saan asyak ti kalkalabanong kurak tumag? Anya? Saan anakaskas daw? No si kaman bilang tinangiyakar. Gaputa sigod nga agom ka iti daga. Anya? Amin nga min akaap-apam ket may papan iti daga. Saan aya? Hay! Agtanang kakadagiti bagbagam si kakunsyang. Ha? Ang mga nonya pa iti maramid ko kan ka? Anya? Ha! Ni Manong Poncho. Pagpabasulam nga iso tinangyakar iti mohon ijabang kagyaw. Sa ita, si kamat ti mangyakar iti boundary dito'y nagbaetan ta. Anya? Nagalasa talaga ti ugalim. Kinataom sa matan ti kinaagom mo iti daga. Agom! Nanang, ano di mang mangag ko itay? Kaslada kasin sinong batyo. Day taman ka aruba anak ko. Ha? Daapay man niyan ti Linda. Agasam man ti naramid na. Jay mohon nga da iti abay ti puon ti mahugani. Inyakar na. Tiyawanan bain a babae. Anya? Wan anak ko. Uray mapan mo kitaan. Inyakar na ija abay ti CR tayo. Tapno lumawa nga ta ati dagana. Ngam saan amabalinday jay nga inaramid na. Una yan ayan niyan ti Linda. No apay mat ayan nanang, naagom iti daga. Ison ti katatao na anak ko. Ti agagom iti dagdaga. Ay, Diyos mio, Marimar. No isungay nga ta ti aguman ti daga nanang. Anya? Ay, sika talaga anak ko. Tila ibagbagam. Katuan mat nanang, naagom iti daga. Ngam no iso ti aguman ti daga. Ay, jaklamon, anya lakit di. Talaga doy dya bakit Linda? Amin mo ito nakaapa na. Kat maipapan iti dagdaga. Wan nga rod, friend. Naagom iti daga. Isu ako nak. Kasanugan tamot no iso ti aguman ti daga. Ay, awanan Saan na pa laan nagnumaran dagiti daga nga inaguman na kat inaguman ti daga. Pakawan na. Una yan ayamo ti tao nga agom anya. Agasem man, tapabasulan na pa ni tatang anang iyakar kano iti muhon, ijabangkag. Oho, kun naladay jay. Wagas na laang dagi jay iti kinaagom na. Amumot ti agom a tao. Ado ti pasakalye na. Tapno laang maala na ti gamgamgaman na. Sa bagay mo titian. Basta no maipapan iti daga. Numero 1 nga iso ti paglaingan ni Bakit Linda. Awanan bain akun siyang. Inton ko ni kakti pagnakman na. Nanang, pang-asiyo kumamit Husto ko man day taapan na kiap-apayo iti dagdaga. Anya husto nga ibagbagamat si Kaber. Kas iti kanayon ko nga ibaga. No rights ka! Rights ka! Anya? Kaya di asawan, aminin nyo matlaangan na da kayo tinangiyakar iti boundary tayo kada anti-konsyang. Day tangiwat mo. Di ka man labid-alabid si Kaber. Ang mga nuadamakanggan ka. Anya ka mutag. Anya? Awan maramitan ni konsyang iti naramid ka. Anya ko mga iti mo na may papan iti dagdaga kat maagmag. Anya laki day. No saan mo pa'y
Apay laang nga isubliti iniyakar mo amuhon. Talaga akaswan kan. Anya, siya, kaswam, ha? Di kaso na, apay ko ma, sanak amabutang, nu'y darumnak. Anya? Amangan kit din o si katimabak, kat matagikwak amin agraman tinagsaadan ti balayaw. Aha! Sa anak amaag tapno itulok ko ama pasamak dayta. Anya pa'y lang dar aramidam, di ka kumapanan ag file iti darom, tano bilang tasyak tagbaligay, ha? Awan lang arog ti papananyaw. Malalaman ah. Saan asyak ti banggaam si Kalinda? Saan nga agkuri kanyak ti kinalaing mo nga agagom iti daga? Tandaanam dayta. Ay na, apa! Ay, unaklaki din o sino ti masabat ko. Na kayo magaya, maagom iti daga. Na! Nagawan mo't tanabain mo si kabakla! Tanangam ti panagsasao, ma! Katpudnumat nga men, Auntie Linda. Saan ko man nga Auntie Linda tinagan nyo kat? Agom iti daga. Saan nakgaw awagan iti kasta? No demo kayat nga ikan kay ti pagnakmam! Ay na, Auntie. Saan kay kadiunay nga agong ungat? Tama nga numahay blood kayo. Kati daga lang nga road ti mga agom kada kayo. Anya laki din. Anya? Ay! Pumanaw ka dito isang wanak! No kayat mo pa'y ti agangas! Ageng gain biga! Ako pa talaga ang tinakot mo. Hay! Di ka man lang yan! Anday ko, nagsakit ti barokong ko, anak ko. Nay, apa yun ngayon, nanang? Ay, tiyaga mo, nagsakit ti barokong ko. Agraman tel-tel ka. Ay, sumuruman ng ti high blood yun, nanang. Dahil tangamin ti bagbagak kay. Pangaasiyo kumata husto nga minen. Sardengan yun ti panakiap-apayo iti tatao gapulaang iti daga. Kitain nyo ita. Ag high blood kayo pa yun, gapulaang iti dayta. Anya. Kahit Ay. kasanon numatay kayo. Ti dagamit laang ti mangagom kada kayo. Una yan. Nakababay na pa kay si istoryaan dayta, nanang. Ay, sumarden ka man. Saan atila ibagbagam? Tadadalaang amakapong totak. Nanang, awan lang nga roden di makukwarta tayo. Kasta pa'y laang anag high blood kayo. Gapulang iti dagdaga. Anya lakit din. Tatang, damag ko ang masakit ka nun ni Auntie Linda ita. Ay, kasta ay Sumutla ang ajak maranranaan, numapmapanak ijebuang kag. Wan tatang, adda ka no ang nakaigdala ang ditabalayda. Anya? Anya nga tano, mapanyungot sa rungkaran, tatang. Ayaw na nga agpaiso anak ka. Mapanakman inton malam. Inakman matsarong karan nga uray na agom. Amang ano at gamit yung taguro-uray kan kuwana. Ay, anya lakit din aya ti ago matao. Isumutla kayam asa anakan amaranranaan amapmapuan ijebuang kag. Adda ka madakayam dito'y anak kaida. Agmalmalam man ang anak kaida ka. Ha? Ay, won nga road po siya. Ay, naibaglakit din taimay ka. Tapno sa rungkaran na. Ay, akatwan Uray na agum ka itidaga. Kat sarong karan kalatamat itaam masakit ka. Anya. Itatama sakit kan. Saan mo mapagnumaran dagiti dagdaga nga inagumam. Ita, tidaga mo taagur uray ang mga gumakan ka. Anya ka din dagita nga ibagbagam si kapunsyaw. Imay ka kaday tapno sa rungkaran nak. Wano imay ka laang tapno insultun nak.
Ibugbugak lang te puno Linda. Isuasaan ana saya ate agag-agom iti daga. Tabangan no saan nga agbuyag, kahit sa kante aguman ti daga. Narigaten. Isu nga agbalbaliw ka kuman. Huston ti agag-agom iti daga ti akin daga. Andiyan lakat din. Anya, kasta ti imbagam ken ni Linda. Ay akatuan na kun siyang. Inbugak na ta ka nakuha na. Pinalagipakman iti sao asaan na amalipatan. Ket, imbag man no saan anasair tirik na iti imbagam. Akat adamat yan nakanakuha na no masaer. Sa bagay mo't di Amirisan na kumamatakad di dagiti inbugak. Gaputapon numat. Kitaam ita. Gapu lang iti panakayap apa na iti dagdaga. Isupayakat din, ti paghay-hybladan na. Tilo ko abukat. Anya? Nung ay nakarot ti high blood na. Sakit na tay. Di awan mat lang arot. Isun ati aguman ti daga. Anyan lakat din. Alaman, tasyak mamot ti mapan ija balay da inton malam. Mapan kumamot sa rungkaran ti salbag nga agom. Uray agom akit sa rungkaran tayo latta. Ay akatuan mapanakainton mo lang. Tapno makitamat ti sitwasyon na ita. Sigurado kayo itiday tananang? Wen, anak ko. Amangan kit di mo at nung saan da kayo apaster kan numapan kayo di tabalay da. Ay, padasaklat ta ka di, anak ko. No saan nakapastre ka, akit anya ngay nga rod. Agsubli ka. Ay, saan kayo kumangaminan, amapan? Mapan ko laeng sa rongkaran, anak ko. Uray agom iti daga akit mapantay latta kumustaan. Takaaruba tayo kat nga rod. Sa bagay makit di Alang nga rod nanang, ing kayon bareng paster kan na kayo di tabalay da. Wen, siyak da itoy. Uray na agom ka iti daga. Imayak latta tapno sa rongkaran ka. Anya, Kat, kumusta nga iti an-anayam? Agpapigsakan, Linda. Saan mo nga itulok ako mapsot ka? Ta mga no ti daga, ti mga gumken ka. Gapo iti kinaagum mo iti daga. ay, si kakit di imay kansalaang mo dito, tapno insulto na. Ay, saan mat? Ibagbagak laeng mat Anya kalakit dit. Napigsa ako. Nasayaat ka din o kasta. Sapay la kumata no pumigsa ka. Agbalbaliw ka kumamatan. Sardengam kumamatan ti panagag-agom mo iti daga. Anya, Saan anasaya at tinaagom iti daga. Taamangan no saan nga agbayag. Katsika ti aguman na. Amoyo nanang. Nangig ko amin dagiti imbaga ni Auntie Consyang kada kayo. No dangdanggan ti ibagbaga na. Kasla ang angaw. Ngam no amirisan nyo ana imbag, pudno ti imbaga na kada kayo, nanang. anya, Gusto ko mga minan ati panagag-agom yu iti daga. Tani, kitaan nyo man. Gapulang iti dayta, iso pa yan ti makagapo no apay nga ag-high blood kayo. Iso husto ko man nanang. Husto no diyo kayat ada kayo ti umuna nga aguman ti daga. ay, uwanan ako. Agbalbaliw ako. Ay, ganda saya at mo't ano kasta nanang.
Anya lakit day. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.